U školi nisam imala problema s ocjenama i ponašanjem, ali sam imala problema sa regulacijom pažnje i emocija. Na satu bi se više disocirala, ne bi mogla pratiti nastavu, tako da ne bi ništa pamtila i onda bi morala doma naučiti. I u biti u prvom razredu mi je mama pomagala učiti, tako da me ona naučila učiti. A dosta rano sam zapravo shvatila što radim, jer je u nekom dječjem časopisu bio objašnjen mačji spavanac. Znači, kad glumiš da slušaš, a zapravo spavaš sa otvorenim očima. Više sam problema imala kad sam došla na faks, jer je bilo više sadržaja i taj sadržaj je bio dosta apstraktan. I kad bi čitala te tekstove, trebalo mi je jako dugo jer sam ja sve to sebi prevađala na konkretni jezik. Sve sam si stavljala u primjere, smišljala sam priče i valjda nakon nekog vremena kad sam skužila da to dugo traje, počela sam nesvjesno pružati otpor i dosta tekstova i nisam pročitala i samo sam prošla ispod radara. Znalo bi mi se događati da jednu rečenicu ne razumijem i onda ne bi mogla dalje. I imala bi osjećaj kao da ne kužim cijeli tekst ako ne kužim tu jednu rečenicu. Povremeno kad bi se usudila pitati potpitanje na predavanju, da mi se nešto pojasni ili da se preciznije izrazi, osjećala sam podsmjehe od strane nekih. Ili, na primjer, kad sam imala izlaganje završnog rada na danima otvorenih vrata, kad mi je profesor postavio pitanje, meni to pitanje nije bilo dovoljno precizno i nisam znala kako točno odgovoriti, jer se moglo odgovoriti na više različitih načina, ali s obzirom da me bilo previše strah pitati, ja sam samo pretpostavila i kako mi je bila trema i nervoza, samo sam htjela što prije odgovoriti i završiti to. I tek kasnije prijateljica koja je bila u publici je to primijetila, rekla je da njemu nije odgovarao taj odgovor i da mi se podsmijehnuo. Ja sam izgleda to potisnula, tako da bilo mi je dosta teško emocionalno i studirala sam 9 godina. Zadnjih 3-4 godine je bila u burnoutu. Ako gledamo nekakve niže razrede, imala sam jako veliki kapacitet pamćenja. Baš, mislim, zapravo nije, ako gledamo niže, nego općenito dok nisam se razbolila. Da, imala sam baš jako veliki kapacitet memoriranja stvari, ali baš popriličan, i to na način da kroz slušanje zapravo, jer čitanje mi je bilo uvijek nekako problematično, te dok neko priča, znači imam kapacitet zapamtiti skoro 100% informacije, to jest imala sam, više nemam. Bila sam 3. razred osnovne škole kad sam skužila da druga djeca uče doma. I onda me uhvatila panika jer ja nisam nikad učila. Bila sam jako dobra sa logičkim zadacima, predmetima, to mi je super bilo, i jako loša sa pisanjem pjesama, na primjer. To mi je bilo ubojstvo. Problema u školi? Ja sam bila zlatno dijete. Kako sam bila prilično mirna i tiha i povučena, u principu nisam uzrokovala nikakve situacije, osim u nekoliko navrata iznimnih, kad sam se potukla sa nekakvim bulijima u osnovnoj školi. Međutim, to moji roditelji do te mjere nisu obadali da se nisu ni pojavili na
roditeljskom sastanku koji je sazvan zbog toga. U principu cijelu osnovnu školu 5, 0 do 8. razreda, znači bolje nije moglo, roditelji su mislili da je sve u savršenom redu čim su ocjene bile bajne, jel? Srednja škola isto, sve 5, nije bilo 5.0, ali bilo 5, prosjek, i na faksu sam s 4 prolazila, tako da, mislim, tu sam ja već osjetila kognitivno da mi je postalo preteško nalaziti se u prostorima sa stotinama ljudi koji samo, ta gužva, ta vreva, taj opet senzorni input, tih nekakvih 3 kata na kojima uopće ne mogu razlikovati učionice, i ako ne krenem 15 minuta ranije gore neću naći pravu učionicu. Mislim, meni je to bilo toliko stresno i iscrpljujuće da je s godinama jednostavno moralo imati svoj danak, pa čak i akademski. Iako sam na upisu bila 32. od nekog koji je 32. na prijemnom, bi se očekivalo da ima prosjek 5 svaku godinu, da možda i završi nekakav doktorat, međutim to mi nije bilo na kraju pameti. Ja sam već sa završnim diplomama sam rekla dosta faksa, to mi je jedna od gorih noćnih mora na ovoj planeti, pogotovo usmeni ispiti, mislim, prije kojih sam redovito imala meltdownove, teške frizove, shutdownove i na kraju krajeva i fizičke posljedice. Gutala sam persene prije usmenih ispita, mislim, da bih uopće mogla doći do vratiju i otvoriti ih i sjesti i razgovarati s nekim i imati usmeni ispit koji mi je bio noćna mora, pojam noćne more. Problema u školi nisam imala sve do puberteta, kad su vjerojatno socijalni zahtjevi prešli moje kapacitete. Nikad nisam imala problema sa ocjenama, ali sa prijateljicama jesam, baš kad je kretao pubertet, i od njih sam u biti doživjela najveći bullying.